Going back diri na sa admission process, unsay agian kay for sure nako daghan ang interesado magpa-enroll, especially ato mga employees diri sa CMU pa lang ha, sa CMU pa lang naapatay from outside CMU ug katupong mga graduates alumni na sa CMU nga interesado magpa-enroll diri sa ato ang College of Law. Unsay process nga ilang agian, admission process? Okay, so sa admission process, natay 3 ka stages nga agian nato. The first stage is the written exam. Written exam that is essay because you will be evaluated with your commands English, ang inyong grammar, ang structure, kung naabagi ability nga musulat. No? So aside from that, i-trace po natin dala kung na ba kay background sa research, kay take note thesis ba ang atong program. So with the written, assess na mo dahil nga akin ni kasulat ni siya. Nani command sa English. Medyo dagag faulty ang grammar. So this will be factored in within that. Now, if mo pasar ka dira, mo kumbaga mo igo ka sa threshold na passing ana, you will proceed to the oral examination. Okay. So naatay interview. As a interview pod, ang atong gina-assess dira is na kay ability to communicate. Because the law is mandatory. It's more on like diba, speaking inside the although writing talking and writing. Writing and talking good siya. Although bugat ang writing. Writing. It's a more exam. Magsulat biya ka. Correct. So, you will be assessed kung na ba kay ability to communicate and convey sa imong idea effectively. So, you will be assessed there. And then, after ka mo pasar ana, then you will be undergoing psychological and aptitude test. The purpose of a psychological and aptitude test is to gauge your resilience. Kay kung example, simba ko palayo makamit kag failure sa law school, naa ba kay emotional fortitude to come back or mubalik mo tindog ka. So isa na siya sa among gina-assess because we do not only aim to get intellectually gifted students but also emotionally strong students, because again pag maghimo na ka og lawyer, you have to be emotionally strong kay ang imong kliyente nakadepende sa imuha. So di ka pwede nga mas emotional ka kaysa imong kliyente. Kay at the end of the day ikaw may yung gisaligan. Kasi ang ending pa na ikaw pa'y tambagan sa imong kliyente. The irony ato ang practice. So mo na siya ang 3 ka stages nga agian sa ato ang mga future nga students sa CMU. Puhon. Yes. Pero naabay specific numbers na kanilang siya ang first batch for the meantime. 100 ka mga enrollees. Yes, we will be accepting our top 100 students, aspiring law students. Kinsa po mo initiate, attorney, sa katong inyong psychological and usa tong isa nga test? We have emotional the PTGC kanidiri. Yes. Because the psychological test is more on the emotional fortitude man na ginagitanaw ana. So unsa ang iyang kumbaga unsa iyang ability ba nga mo face of failure o kanang victory pod na ba siya tendency ana, because we have to go back nga we want a lawyer who is ethical, leader lawyer.